Partizan je pobedio Monako u Beogradskoj areni 78-76, a svet priča o sceni nakon meča zagrljaju Željka Obradovića i Vasilisa Spanulisa, čoveka sa kojim nije razgovarao skoro 15 godina. Obradović je posle pobjede Partizana prvo pružio ruku Spanulisu, a onda ga zagrlio i nešto mu rekao. Srbin i Grk su nekada zajedno bili u Panathinaikosu, a onda je Spanulis povukao neverovatan potez. Nešto vrlo intimno je bilo, nešto vrlo intimno, rekao je Obradović na konferenciji za novinare kada su ga novinari pitali o čemu su pričali. Ali, ne štedi komplimente kada priča o njemu kao igraču. Kada god me pitaju o njemu kažem isto, Spanulis je odličan primjer. Veliki je radnik, napravio je odličnu karijeru, shvatio je kako može da napreduje svakog dana. On je jedan od primjera koji daje mladim igračima. Nije jedini naravno, tu su Dimitris Diamantidis, Šarunas Jasikevičius, Aleksandar Đorđević, Dejan Bodiroga i mnogi drugi.